kutwahereze konkanya no jya mukagitwa nakimanya mutima kandi gwebuze kindashanga umuka iyo umurugire nyuma kidara kaba bareberire hato wanyu kahatine kantu tine kariyo manyo buntaha ubunza kutasa umugore nkanyombe kirenzo urugi bakarita mu rwakana neza kurya zuyibirere etabaho rwiji kuwaragayo batamwakwiye batamurwiki kasiga kozi sumu cyareze bakuru mbyaro muruko nkangabonye nayo murumuna banje uguru Kampala ara active kuna tahire kuna agezere gutinda mutwire busheri kamujya tuguma Orwo kubanza so buri mukazi weno wazara wa muzarisa nateko kuzayo akabanza yareba ka inspectinga tucheto gukora save noteko kuzayo rebe wahanye nenda Elieta nyumuno gwanye nenda guruguta mbahangwa bwo mucyara nawo harahata kandi shagamira umuneja nerga nka nergo muri nenda ninga nerga anta so acheza kurebe echo bishishaga mu bwitariyo konko mucyaro kanaguma najata nashasha habahoki so akabona ko kubanza no mucyara kushanga ngo yaiza kuzara konko kuja tukujya ki tukukoma uzayere buri kunkashinye nenda kayakwata kataro buzubu konko kuja kurga so echo nico kubanza cya kabiri umucyara guma na complaining ari kashina ataka ubusasi yaheza kuzara ubusasi kabwambira ubusasi kabwabera ubusasi kandi ko kuzire babwakwa yaheza kuzara so nawe no banzuzayo ureba nencecero Sibire kurunji twakutangirira eshaha neza Agacencwire ibiro byo kwezi 2012 ukwezi no kwa kabiri umwaka n'2026 Serena Nuwamanya Loice Gavah nito turabenda kusiya Agacencwire agutwatebekanisa omwebazyo gunsa kwakire mtu y'amakuru tugaruce n'amakuru ombwijire Entachimazira tiro polisi amasasi yamwita nawe byo kwerinda bamwita mu rurembo rwa Fort Portal atwara tugiye twahura amasasi gakugamba namukube sasi nafirawo obiraro mukuru wa beja hari Uganda Christian University Pamela Tumwebaze oisirwa binazi yashabirwa ahakanisa yanko konjeru umurembo rwa Mbarra wera kushasha uresingaje abanyitima bacwecerize hikayo rutoce obutikirizana n'ubukomoka hakurwanira itaka umuribanda nasanga abantu rutoce si rwatemuha bangira nkonka ngo ni David amakuru ombwijire nyomwebazyo esibireri yanga ebyentambara biteganisibwe hamwe n'amaduka gacinjire mu Rembo Fort Portal bwa nyuma y'umukumi omusirikare wa okutera umusirikare wa polisi amasasi akamwiteraho emirimo esyariro kumara eshaha mukaga ubwa sirikare bari kugezaho kuyiho mukumo go munju ahabira yecinjirine kandi ubwo ari kutera amasasi Aisha 11 zo mwabazyo omukumo w'amanywanka mutazindwa Paul arukora na company ya GT Expert Security Group nibwo yatandikire kutera amasasi
enshonga egeretire okukora kwayemerera obwo abantu bari kwebuza kiri kugenda omu maisho. twaba tugiye twahura amasasi gakugamba uzo kurishiza twahura ngo omusirikare yita abantu babiri neze shaha amahigija n'ubundi bakutwereza obuyambi rero ko abasakira obuzibu bwa leta batamukwata ogwo omuntu mubwire abere nagadinga amura atukuyashikaho batayibe abantu bijja kutwara emundu yatandikira kutera amasasi. Twafuna ambushi omusirikale yita abantu abapolisi bagenzi kusasa zuno emirimo sanu ekingiro gwa kuno ahabwe mbere gipolisi yimukiremu kumwemereza ataka kutarize muntu wena omukutankana kwa masasoku omukumayitiremo omupolisi wamanywa nkadanka nibino mugisha kandi aferireho. Balimukutera munda. Yes, they have to shoot himself. Yes. Nditwena tusasire omusirikale rwisera abantu abo kandi tumwetaga aisera abapolisi n'amasasi yagandi bagatire na sazo nubona security hano cyalinzire kandi paka ntubetaga. Bwanyuma yo kwita omupolisi omukumogwa yikingira no officer company ya Korea GT Expert Security Group. Yeah. enshonga eje imukize n'amahagizire n'emotoka zitari kurabwamo amasasi okutereza embereji. Iyo barakurana Nsafumya amawulire aga omuntu abadde akuba amasasi kyeno ne era betwa bitu yafunye information eno oba yafunye amawulire gano nafuna tiimu ze oba nafuna abasirikale ne bagenda mu kifo kino batuseewo ekyomutima omubi oba ekibi nti omusirikale omu wa police omusirikale ono w'ekitongole kya GT Expert Security Group n'amukuba essasi n'afiirawo era kino kyaleeseewo okukyusaamu operation yaffe ne tufuna baganda baffe aba UPDF okuva Moti Mountain Division. Tikikamanyirwe kurunje kiresire embereji kunka baturano bagera ngo omukumo gwabire nabanje omushara gw'amezi mukaga kandi bakamabe batamufireho. Mbere ndi aho nyini impura narwayo rugamba abantu mbagamba umusukali na etombo itabo kutamusasura senteze katukateyito tukyalyaho arena tulo twikalire tura amasasi ngatandika kwa krizo numanya nubatsasura sente twito kandi babasasura umubwire butakire ubwongezamu omwezi kugukwa gute tubakusasuraho omwe bagamba banzoheza mu myezi nk'esatu babone kusasura obuzibu ni sente. Vincent Twesigo mugambirizi wa polisi abwe cyanga cya Rwenzori West najyango kutyankana kwa masasoku koho kina magaraga abantu babiri abarimo polisi hamwe no mukumi watu bakubaga kubanyonyola kitwafunye abantu babiri bokabe bafudde omusikali wa polisi the late constable now bayino mugisha Duncan ne omukozi w'ekitongole kino ekya GT Expert Security Group nga bamwita Mutazindwa Paul bafudde tewali omuntu yenna omulala yafudde mu kifo kino abantu abadde basigadde mu kizimbe polisi n'amagye mu operation yetu babanunudde ogunagira ngo nka polisi bari mbacyondoze kikomokero omukumo gukurwa mu mbera tuli mu kunoonyereza saagala kwogera byakalebule kwogera ebbi naye bitwakutte bajja tubuulira. Amakuru agasha kwa Jonan Tsingwire. Webare Jonan Tsingwire erizoba ombirwa Pamela tumwebaze obire Aldin wa UCU gwashabirwa omukanisa yanko konjero Church of Uganda omurembarra City ogu yagambwa onko omuntu bire nakunda magarage na nokunda okushoma. Enkuyanja y'abantu okurwa mu nshondina za Uganda bayeshuka kanisa yanko konjero Church of Uganda omurembo rwambarara okushabira omubiro gobiro Dean of Students wa Uganda Christian University Mukono Pamela tumwebaze oyisirwa binazi.
binishe hamwe n'abanyabuzare bashaba government okubasa kukuratira omwinazi oisira omwana wabo. They taught us that she must be in a better place. However much it was a Saturday and Tuesday, we are now trying to make it a happy day. What is hard and what is right will often, more often than not be the same. So your mom will always want you to do what is right. The compassion, the confidence that you boys have, the strength when I look at you. Wera kushasha mbonga yo mwana progressing aje okwenda kubisamu mwebyona tureba umwina zo kumise akushasira. As a child, I used to go and become a some advertisements because that's so wonderful. She was. What if I do? I was very unfortunate. She was very much. Reverend Canon Edison Abasa uri omuhandiiki w'obureberezi bwa Ankole yashaba abantu obutebwa mukama n'ababana barabo mbiru kubateganisa. You see, it is almost the same situation that has happened. Okufa kwa Pamela nukushaka n'okushoza okusinduka rukengura omu nyanja enyanja ekatabanguka. So okufa kwa Pamela n'okukubire nooreba hariho ekintu cyangwa nimba okusinduka okushoza rukenguraga. Tumwebaze Pamela akitwa binazi abamutahirira omu nju ye omu majingo ga Nyekiro kandi aferira myaka 87 y'obukuru asigira abana babiri kandi naija kuzikwa nyincakare omu maka gishe omuri Kigoshora Rubaya Kashari omuri Mbarara district. Nde Evans Taremwa ahabwa TV West Agacencwire. Tugumiza mu n'amakuru amashomero gabona bashome omu district ya Shema gagarukire gasinga g'abantu buntu omu bigeze bya senior ya kana ebishobwirizo berya nyomwebazyo nganwa high school omu kabwo heshema twashanga bejibona bakozire bona bine A, B na C aho abeja bari kusingo bwinji bine A na B kandi abeji 8 bine A zonka. Amashemererwa gonka nugo gatwakira haringanwa high school mu Kabuhe bwa nyuma yabejo kushataguza ibibuzo bya senior ya kana ebyakozwe umwaka uguhwire. Abanigana twine A's, B's, then the last score is C. Twine B bishatu atano nemwe last score ni C. Aho mwiga high school hivi ntamburireje ngafuna 6 A's and the rest are B's. Mwenu nsimarhanga umurubyona kugira ngo basefundasana basakorante nisimanga no munonga simana bashomisa banje bona abo kufayo munonga no kureba bangu aba batikamo nkimba go kushoma bayamba twebo tukulatereza kandi nisima munonga babandeza no kwika ndi kwihayo 6 A's and 4 B's subjects zona 10 subjects. Abazire bishomero ryanganwa basimira bebembeze bishomero bagumezengu begisa abane mico mirungi no kutina ruhanga marhanga ahabwa umwana wanje morning obasize gukora je sima n'abashomesa bona sima hedi fayo kushomesa abana bitu kureba ngo babasize gukora je. Omuganda hari St Charles Ruwanga High School kashekuru muri Shema hona nayo twashanga amashemererwa gari yahiguru bwa nyuma yo kushataguza ibibuzo bya senior ya kana. Ibibuzo bya senior ya kana ibintu 25 uzatizagaruka kandi abana bona bagaruka inumwana wabura cyo tusimira mukama kandi insima kugira ngo bakireje munonga twine abana bona 2022 bine result 1 ecyo nkimayisa ngo umwana na qualifying kutunga certificate kare bakimuka kare icyo bakuza gukora bakareka ngo bashikoraje project ntuzibegesa
bari aha nibehingire emboga buri kimwe cyona nibakikora nibeshomesa nibashoma mbwenu bari self driven noreba abana mbo bonka benyigire mu kintu cyo kushoma gasha kwa Michael Atwachire Bale Michael Atwachire abeji ba Weldon School Mbarara ebibuzo by'ekibina cya kana abo mwaka ogwire babishire ahiguru okurigirira aha bishohozibwe nyomwe bazyo aba bizire bakorire ahiguru banyuma y'abeji bona abashitamire okwija bashikireje kwaba kuryo kujaguza hamwe no kuzana amazina go kushemerwa ha Weldon School Mbarara wanyuma y'abeje abakoze rebuzo by'ekibina cya kana kwija babikira higuru hati no gwire kinara kukubashamire bakoranye munonga bongere mubwire mukamana twete bane kwitunga bashomesa kurekana rango wayiguru yako mwaka tusingire performance kunje kusingayo kozi penangire mu results tikureba mu F tikureba mu E yakimanisa ngo abana bona bashyikira yiguru buri mwana nabasakora combination yo yakora naye so ekitizani kigarura alhanga Director w'ishomerera za mugabe yagambe nshongere tirabeje ba Weldon School bagumana bakora kurunje umwaka hagunde wa comparing results za last year na nezi last year tukaperforminga je munonga konkezi zisinga ha wengi taliho mwana owashanga ngo buyashembera abandi twagifuna mweje challenge abana bona bija bashikireje twafuna moa twafuna moa F twafuna results ndi munonga zona tizabaho zona buri mwana ngo nateka kuzo mu HSC kandi akakora combination yakwenda nyonkanya wambuza nka director w'ishomero nicyo kikuru munonga kingwenda kurya ngo abazire banyikise n'abana bawo kandi nanya abana muzira mudara handi hinabateka ikinashanga Weldon cyarenga munonga abo kubana munonga kujaguza kwabo kwa kurukuruji abo bana kusinga bigezo bene abazire twashemerwa munonga na nyinko muzira wahikaho ndesero mweji nahura kushemererwa kwa mani munonga umubeje abahabira harimo barukuzana imizano itariyemwe nemwe kandi nabo bakoze ri kurunje nuko mukuru w'imizano Bad Burhan kwiga baziro batazibira abana babo kwetabo mbyimizano twara ubutumwa bukusiya bazira abakugira ngo abana bakwiza kuzana umupira kandi bayiza amhero go mwaka usanga bagwire twa Weldon tutishuruho abana bitu abembazana umupira bona bashikire bino results inkeza abana baturana bashoma bafunire Weldon twaje kusemererwa kwangu kureba abana bona kubakozere abana kinana na mukaga bakozere bona bakozere A na B so kino kusemererwa munonge tiyo twerekera tureba ngo twahindayira mukacekace tuza kugera kuri munonga necyara somesa we bari bandi nyo abayambaka abayizi okwengejinga nabo mu science subjects kugezanga physics biology chemistry agriculture n'ebirala Weldon School twirene kora kurunje buzo by'ekibina cya kana hamwe n'ibuzo by'ekibina cya mukaga kandi ogwabo mwaka gwa katano gukuratine barukora kurunje aba TV West and Alogius byamukama webale Alogius byamukama twaza kumuraho nitugaruka Movit Relaxer Cream brought to you by Africa's leading hair and skin experts. I get to wear my hair like I live my life. abanyadini bashaba bariyo bajaguze cyoro cy'abakondine kuba abajunanizwa omukujaguza kwabo nikatwara kumusima ebiturabiremo Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness.
Skylight Hotel restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City ahi barukwereza breakfast ngakatogo omelette rolex sumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi ihangwe nibateke nkoko embuzi echenyanja muchamo obushaza akaro ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho. Hey manya bino buraro burunji bwo murembe aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijukangu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera notu mushanje mwenda 18 58 38 ninga notu mushanje notu mukaga 36 Hayes Recruitment Experts Jobs Abroad n'amashemererwa minji nitutabarusiye abantu mwena umwaka musya ogwe2026 kandi nitumanyisa abantu mwena nguri tukinda abantu binji abashije n'abakazi abojo n'abishiki emyaka 21 okwisari 25 okwerache icyenyonyi Dubai emirimo nka customer service airport security aviation stewards check-in agents landing ground guides na aircraft cleaners. Hayes Recruitment niyo company esingira zindi zono mu Africa okuhereza emirimo iyo bujunanizibwa umwaka wo guterize ogwe2025 okwehandikisa no kwabusha free registration amataji gitu gona esimu not mushanje ina not emwe ibiri ishatu ina itano mukaga ninga not mushanje ina itano no mwanya gwo buhumuro ogurimo businge kandi guboniro muri Mbarara City Summit Gold Hotel ni toburaro bwo murembe buri kishenge kiri mu DSTV Intercom na Wi-Fi tuneza cottages za gardens impango ezokoramo amagenyi agaburikika oine business meeting reta abantu bawe conference hall tune restaurant ekutebekanse ebyokurya ebyaburi muringo rero cyaka kukiringa bine bara erimo ecyo kunywe cyekikacyona ecyo rukwenda ebyo kwerinda byitu bicebembire bindi byona okubukinga tera 075 tusange asungine n'akatare kakatozo akashozi kabiharwe omuri Mbarara City. For years they have studied, they have trained, they have persevered. Now the moment of honor has come. Finns Medical University is proud to announce its 5th graduation ceremony. We cordially invite our graduating class of 2025, their esteemed parents and guardians, and the general public to join us in this celebration of academic excellence and professional dedication. The chief guest will be the Right Honorable Anita Amang, the Speaker of the Parliament of Uganda. The university will also celebrate its charter. The ceremony will be held on Friday, the 27th February 2026, at the Finns Medical University campus in Fort Portal. Proceedings commence at 9 a.m. Finns Medical University, a chartered medical university in East Africa. Bumbeire Secondary School Day and Boarding erikushangwa Bumbeire Bushenyi District ekwiniro bwegese burungi kandi bwo mutindo gwa higuru binabashomesa abatendekirweje abeji nibahikira hidara rya higuru buri mwaka nirimwo mu mashomero agari kwijagebembire Bushenyi District. Bumbeire Secondary School ine library na laboratory na computer lab ziri kwemalirira ahabwa abeji kandi zirya mutindo gwa ministry yebyo bwegese. Bumbeire Secondary School ehandikise na ministry yebyo bwegese bine UNEB center number emyanya kiriho okurwo munsi niye yo kubanza okwiko munsi niye yakana 2026 kumanye biri kukiraho tera note mushanje 2 39 23 ugambe na director Mr. Barahuka Denning. Manager ogito wagito ko kama tumukidara kabatakagiremo MC takiziri DJ achumwe na wiring byoma tugumisize shanki 2 bantu mareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngu okushara cake ni shamushanju nizeze nyine
iyo nishara keki tukazakunywa imbogo nawe pensiyo na nesente konga tanywire mbogo nigushekerera niguteganisa wenda nigende mbogo yoka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje. We labor to excel is our motto. Long live Bonnie Conceal. Hello, Bonnie Conceal viewers. Once again, I welcome you to your dearest channel, to your dearest TV at Bonnie Conceal Girls Vocational Secondary School. We are located in Isinjiro district in western Uganda. It is a girls' school. Our focus today, we are going to look at the Bonnie Conceal girls. They must tell us what do they like about their school. Bonnie Conceal is very wonderful, and what inspires me the most at Bonnie Conceal is the way Bonnie Conceal girls behave. First of all, I like the discipline of the girls of Bonnie Conceal. Take a look on the respect they give to the teachers and the fellow students too. I find Bonnie Conceal a home away from home. Our head mistress, she's one of the best head teachers in Africa. She parents us like a mother. Sister Dr. Mary Gladys Kachopi Amoti. Come we labor together, come we excel together, because here at Bonnie Conceal, this is the spice of Africa. That's what I can talk about Bonnie Conceal. Hati mchara wanje mwami numanya abana nubagaruka ya ishomero kandi ibintu bikiri kubi aha washota kutwara icweka cha fiza ishomero rya junior rireza motoka tukazishashura bwanyuma mwami wanje abo acita kushashura ntukozisa momo naho tukutungira umugisha gwo kwangura school fees zo mwaka gwona nebindi konka nabwo no basa kushabaroni ya fizi obwe n'amashomero agacejumbira muri basa kwangura school van namazuma singura school fees yo mwaka gona nebindi binji tunga binji ahabwa momo na vani yishomero ahabo kwejumbiramo no basa no kushabaloni eya school fees echawe nyiga star emwe mukagitano star munana noti hash ninga koresa momo app. ikintu cyo kunywa aza mwana bategerize ubundi konka mwami mazumorya hano bari bategeriza mu mbagano mangwe shazakiri wansuko mu motoka iriyo nenyusi yo gujara kunywa mucyara unam utatinda ndenda ngubije bakuroze hakunandanywa uriye cyatuma naguma hano joka mufundurira kahurire konka mwami tera chairman wembaga akongeze binako kishahemu ito twe tuyo diplomat akatwe kabisira hanga wanje ukanyiha ambi mucyara nabagine diplomat ebindi byayenda bireje bigende nabagine nintere ekorwa ba diplomat habo America Limited ekoze ko mu mugusha entanga wuzi inanasi ukochi ihamigwa ba UNPS Tumu Medical Institute irashangwa muri Rugongo Karongo Buhweju District barakira beja bojona beshi okwija kushoma certificate yo nurse nursing certificate yo buzalisa midwifery diploma yo nurse extension diploma yo buzalisa extension itele cyo handiswa mu bwijire omu ministry yo bwegesi nemizan kangire na center number okuruga mu Unimap itendekero ginentani sabwo buherezo skills lab ejire byo kushomeraho abashomeza batende kigweji library jire bitabo internet na wifi ya bushabwa beje na staff igwariro ryo kuragurira beje bagwara entambura ya bushabwa beje babarahumura na babarahumuruka ebyo kuriya biri fresh kuruga mu farm zitendekero abeje bona baratungo buraro bwa busha umwanya ni muhango kandi gwehererire abwa beje kushoma kurunje abeje barashoma certificate barashasha sirinje miliyoni 1.50 aba diploma sirinje miliyoni 1.40 okumenya birakiraho tera not mushanju 5 mushanju nshanju ni 5 nshanju ni 3 10 excellent innovation and diversity in health. Gumizamu n'amakuru obwensi yona eri umukujaguze kiro cy'abakundine ekibinji bari kumanya nka Valentine's Day abanyadini nibashaba abachakaze obutakivunura kubi bagumize ngo kirekire kimanyisa rukundo ya Kristo etari mu buryarya omumbozi ya keherero
Umunyamakuru witu yabandiza aharikizo Catholic Parish Lyantonde eyashanga umusaserdoti orukujunanwa hanshonga zaminyeto kandi yagamba kiro kya Valentine okucishemerere kukuzibwa bari kurebera harukundo ya Ruhanga eyamazima. Fe mwekerezia Katolika olunaku tuba tulukuza nnyo nga tutunulira okwagala Katonda kwayagala mu abantu awo tusimba kwagala okutuufu ati okwagala konna okulala awo kusonga tusonga ku kwagala kwa Kristo okwokumusaalaba akati n'abavubuka nabo balina kwagala bannaabwe nga basimbye ku Kristo okwokumusaalaba okwagala okwokumusaalaba okwo kusonyiwa kugumiikiriza kuwuliriza ahabwe benkirize ya Pentecost abachakazi baraburwa kwehare ndwara zo mbonano kandi Valentine takija kubashengera maka ti mwegendesereze orunaku rumwe rutakabashishira future yanyu nti nkabichi noshango mukiyazo mu Valentine yaza kutayiro mukundwa we oshanga yayi hayenda oshanga yosirimu oshanga yayi biruye bya UTIs so mwegendesereze nitwe abariyo maka omushisha wawe karaburwe ezo kugure kimori kitaka kunyiza next time tokamanya nabasa kugifuna then abakuza kuchakara n'abakazi babandi oyegendesereze omukazi we nibasa kwata ori no mushija wabandi oshange cyaretera amagara gawe obufuta twayikomyanya y'umutano ibari kutundura mwe muri binji nebindi birabo kandi abantu baba bari kugura kuza kushemeza abakundwa babo nitwara karabaka abomukundwa wanje nizoba y'abakundwa so nikatwara kumusima ebiturabiremu ebyankorire has been there for me since the year all the years we have spent together anti kakati bobo tudebirawo bine byomukwano muri menyimba zibayimba ezomukwano nadaliza Valentine ezo okubaka music nabiga mu background kasoma nagulanga aine sanyu nga ino okwagala omugaso gwa music tukwano gobulya Mr. Sang njagala kutunira omwagala wange bine bimuli okumweyanza n'okumulaga nti mwagala nnyo okuzaguza ekiro kya Valentine kukatandikiro mu Roma omukwezi kwa 2014 omukujwaguza okwabire nokumanywa nkalupakali ahantu homusodoti St. Valentine yahiganisibwe omwaka gwa 2009 ahabwo kwikiriza emigenzo y'abakundine kandi cyabire kitari kuhagirwa mugabe Claudius aho byahenderire omusodoti Valentine akahigwa yitwa bari kumutema homu okwihobwe ekire kikahinguzibwa nk'ekiro cy'abakundine omunsi yona TV West neyendeza mwena bakundine okujwaguza okw'obusinje kandi n'obujunanizibwa ndisande William ahabwa Agacencwire tugumizamu n'amakuru bamemba ba kino Sacco itaje rya Kanyara mugarusya omugomborero ya Bubare mu district yambara basimire kino Sacco abo kubahwera okurwanisa obworo abantu bagira ngo abwo buhereza burungi obubine cyabasise okwetungura no kwindura amagara gabo ebi bigambiro mu rukiko rw'okwetebekanisiza orukiko ruhango ninga Shipri AGM ahabwa itaje rya Kanyara mugarutya kandi bamemba banjurirwa kusakwa egi ezire netunguka kwihetandika 2012 nashirinjuruka bumkwezi kwa kangahi kwa kana konga twagire kuhendera umwaka hashirinjurukaga hargaho members 2010 umwaka w'2022 tukwe rero tugire kuhendera oguhire twaguhendera twine members 15 shanju abere na mukaga kino Sacco obwa hate inobwiga buri kurenga miliyoni 3 nko kumera bukatushabe general manager arukushobora burumu etizimbe twine bizimbe kino Sacco nke cyarugando abakukira kuzo mu nkiko n'abatakagire mu muze murambare ne cyakino Sacco ngati twajyangu twacuguza katubagana magoba okugira hashe azoyini byomwana nayo kugira ki tungaho so giga bwa Sacco n'ibindi byona n'ikibira twine dance n'ubute kupatsa twine rentozi motoka mwakireba na za tuzone zumukorera mu byona byo assets ntabwo cyo muryaha umanye ngo nambara umusite nyine muraje mwetero mungabo
amakuru gacho nguwaza otine sente ukatikambara nicyo kuzakora to kwirirwa kandi to kurara umuhanda njumanyisa ngunoza mbara ombranchi nobo ina account yawe ngono gwetambura nakatabo ka bank noza mbara oyihaye sente bamembano bajang kwiha bataho muri kino Sacco amagara gabo gakahinduka n'ubworo bwa rwanisubwa bamparoni nyongera zinyine mukora business zanje nyine birahuri ninguze nyine duka y'ibirahuri na furniture mu Garusyaho mu Garusya Kanyara branch kino Sacco enyambere munonga niwe njiganyirwamo nangwa tinyenyenka n'abantu bingi kino Sacco n'ibintu by'enyambere munonga ningikaje kino Sacco niye sente zanje zinyamba nguziremo sente zanje kino Sacco nguziremo ente yanje kino Sacco itaje rya Kanyara Mugarutya nirishanga mu trading center ya Kanyara warwo mu town ya Mugarutya gasha kwa Charles Susan webere Susan Charles Ankore Farmers and Traders Sacco bigwire itaje rya 20 omuri burenge rwizoba kandere rigwirwe mu town council ya Rwashamire omuri Kajara ntunga mu district omukoro gwo kwigura itaji ya 20 mu town council ya Rwashamire gutandikire na bando bw'abakozi ba Sacco barukwemurikira abatura no kubamanyise birungi bya Ankore Farmers and Traders Sacco Ankore mwe bari fezo buhereza ibawushubuzi bomwanyi sende nyuma mutuzi kubaburura twaza kumanimwe twa sabo enjiri urunzi wa Ankore Farmers abantu barwashamire twashemerwa munonga kureba ngo mwayakira obuhereza bwitu itwa Ankore Farmers and Traders okutwizire tukigura branch aha umurwashamire mwatwakiraje banke jigura rizoba kandi twashemerwa okureba ko mwatwakira ntunga mu district ya Siamataja atanagwe Ankore Farmers and Traders Sacco tomo washamire ngwe tumbuka yizire tujakize bikonere gonga tujakire tekatekere kuza gukora akwesende waswaro kaziteko mushoga manoko kora ngo tuyeroni oyekizo roni wagitwara gitwaro gendere kuza kugira kugikoze sa mbere ntungu ke tukuza kutamu ni nyingi of course konka mbwenu no manyangu ubworo nekintu cyumpembweni nenyamishwambi for example yitwe no kureba ngo abantu ba increasinga a household GDP zabo zayongera kandi okukira munonga no kugira ngo households in most cases abantu mbyaro babintu baba barukubi batakumanya iyo bari sente batakumanya cyo kosa konka bwengora yitu ya Ankore Farmers and Traders ino okutukorobezamo abantu baburijo abakira ha mukoro go batungira kwegesebwa okubine koresa sente za Sacco okubingo bworo waza kushabe sente oshabe kintu cyo tunoza kuzikozesa that management natebene mankongo bwahire fees ategerizo mwana kwe akabasa kugirata akachatora kugira ngo services zitu zine loan interest anje ya 2% kandi teine bwakuruzo bwingi tukobasha abashayazi twine sente tukugumya twatwaza approvingira loan kugira ngo otware nke percentage mu account Ankore Farmers and Traders Sacco niyo Sacco rukarona hamagoba makega percent yibera harigana kandi umwaka ugwigwira amataja ashatwagara mukazo kinoni na Rwashamire gasha kwa Christopher Himbiswe webare Christopher abeji abashemesa n'abazire abishomeri ya Ian College rya Ntonde baryo mu mashemerwa abukusinga buze bya senior ya kana no bonero bwa higuru abarkwebembera Ian College rya Ntonde ekibashikiro habwo kushumbushwa amani agubatiro mu kushomesa beji mwenu nisima hanga ubwo butereza atworire byinshi mwenu umwaka nagwo abana beto bakire
abana bakoze reje abana baine za A za B za A za B nkaburisho iya nukoreji ntuiza turya higuru tukoze reje ibigezo byakurumye kakoze M sana de nyina M7 ne bibiri plus bia project ne bazanya bazade bangabe emperede ne antwange babra ne bazanyo n'abasomesa abatu supportinze ngana ezi mukaga na bezi ibiri na project waka nyine nisima ranga nisima n'abazire banje nisima nishimero rite ya college aba batugambiraho na bumwe aha bukoryo obu barikwebembeza kutungura emishomo yabo kokura n'abana butwine nibarebekaje ati nk'abana ba sine ya katawone ya mukaga itwa bishiki tukabangwe iconjo cyo mu ishiki nishoki so na ruhanga wenka kuyebe na akikora yajyanwa mu ishiki agira ishoki nawe kugira iconjo kandi abakazi bandi bakimanya so twashamo twashitameza ngo abana bitu babishiki tubahishoki cyo kabona bije bakoze design emwe eyishoki abakoze ezi mushanju na bizi ibiri na project mbenyine mbi mwe nisima rhanga kanye ko muntu nabo bagenzi banje amumpereze nabo congratulations mwena ikintu tukikozirege muno enshonga ya new curriculum no kurwanisa ibura ry'emirimo nabyo babigambaho bati soma when celebrating atushemerirwe rizobe enshonga twine kwata abana bitu bakagira iki bayitandikira new curriculum yeje twine training abana not just notes no kuba notes mutwe na history but mbabasa kuba creative umwana ine obwenge bukugira iki yayikorraho new curriculum yitu ubwo nubwo mugisho gutwine and ikindi nshomesa abana bitu kugira ngo nyencha karegira iki yayikora atazumuka kugira ngo ashitamaho no muzira I thank God that I have 6 A's and 3 B's and a B of project. I thank God for that so much. It has been him from there once since we started our senior for up to now. Thank you. Aba ntibahiga baziyire kureta abana hishomereri ahabwo bwegese bwo mutindo ndisande William ahabwa TV West. Bebare Sande twazagaruka tumureho nitugaruka. Oino mukoro nkembaga yo kugitwa ukwinjira graduation okusima enchiko za AGM nemikore ndijo yona abatina events bakuretera ubuhereza bw'ururengo rwensi yona ubwa decoration mega tents hamwe na tents zebike bindi byona akasente kenshiko tina events nibashangwa ahacombeko echa Central Market room nambi 17 ahari Mbaguta Street omuri Mbarara City ukumanya biri kukiraho tera noti mushanju mukaga hatano n'itano chenda na mwenda ananeina tina events nito twengo muri burengero rw'izoba abino buhereza bwo murembe. Nitukwanjurira Mbarara Institute of Health Sciences and Management ishomero lyonka ericyashingireyo okugunjura abashaho hamwe n'abazarisa aharurengo rwa certificate na diploma diploma in medical laboratory technology, diploma in medical records and health informatics, diploma in pharmacy. Rero bagaruka bashomesa certificate na diploma in nursing and midwifery. Ishomereri erine medical laboratory erimebyoma nibereba ko muntu eyo murembe computer z'ekikaca higuru kandi byemizano bakabiteka mamanika kandi ishomereri rahamibwe ministry ey'ubwegesiye na ministry of health kandi bine bus rugogoma eyo kutambuza abeji ebyombeko ebyo murembe hamwe no mwanya rugogoma go kushomeramo ebitabo ogurukorebeka kurungi nirishangwa hangudo nyegendwa eyambarara isinjiro odaka kiro mutahuni ya kaberebe okumanya biri kukiraho note mushanju ibiri kaga na mushanju ashatu nibiri Mkaganemu. Mbarara Institute of Health Sciences and Management. We strive for quality health. Katochi, yeino bunuzi bwayo. Katochi, kerya hamutindo. Okurugeri izoba abantu banje tibarigaruka kugire nakwa hamutima. Byaguma bina mashemererwa. Ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katochi mugume munywecho. Katochi, yeino bunuzi bwayo. Katochi, kerya hamutindo. Katochi, yeina chama chayo. Muhute katochi, yerya hamutindo.
much alcoholic drink enuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho. Rwashamire Vocational Institute itendekero ry'amashomo ga business na technical studies nka national diploma human resource management, public administration, guidance and counseling, computer science and English IT, records management, accounting and finance, business management, journalism, tourism, building construction, electrical installation, mechanics, plumbing hamwe n'agandi minji. Amashomaga gona nagabuzubwa ebitongore nka UBTEB, DIT hamwe na Makerere University. Rwashamire Vocational Institute twine in service, pre-service hamwe na short courses netushangwa Rwashamire Town Council aharuguto rwantunga mu Rukungiri kandi okwehandikisa nukugendo misho. Tera enamba zesimu 0772 96 90 Chunchumura kabozi komora kabozi Chunchumura kabozo tuntumure stressi Tuntumura burwiro komora kabozi Oshemezo mu wife, oshemezo mu husband Komore tukunywa chakabozi multivitamin drink Chukutasyo munsi y'amagara marungi Nichukuyambaho kwigura misi Chereta amanu masyo mubashije hamwe n'abakazi Nendijo megasho kwata kabozi multivitamin drink Otuntumura chubaro na stress Echo kunywa chakabozi multivitamin drink Nichukorwa bakabozi Health Products Limited Chamibwa UNBS kandi churuhombi bipimo bya milliliters 320 Omuduka supermarkets hamwe n'imotoka z'abakabozi okwedorori hanga ryona okushubara no kumanyibira kuciraho 0702 15 0M. Igongo Country Hotel and Culture Center presents Valentine's Dinner at the Eclipse Monument with a special performance by Aziza Ziyan. Dine in love from 5 p.m. Platinum access is only 200,000, which comes with dinner, prize award, welcome bite and drink, and a bottle of wine. Gold, 150,000. Dinner, Valentine bite, and a welcome drink. Accommodation access is 400,000 platinum, a couple room with dinner, a bottle of wine, bed and breakfast, and gold 300,000 a couple, double occupancy room, bed and breakfast, and exclusive of dinner. Beautiful music by the 12 Keys Band. For more information, contact us. Nkaigura na muhame account mu mwaka gwa 2026 kandi nyonka banintura Kampala. Obwiro obu kikaba kiri kizibu okota kubasa kugira ngo ogumotembe motoka buri kwezi uje kushashura kuno ya sente. Ahiba nyambire na bakampereza account namba yabo eriyo mu Stanbic Bank. Obwiro kubwa buri bushika nkangenda nzo mu Stanbic Bank nshashura sente zo. Kore watandikana no shashura kiri nyemitwaro 54 okwezo kwa kurataho hine akasente akari kugenda nakacenderaho okusya oborasha chure sente zo kazikeza. Cooking all that makes food sweet, tastes so good like mama's kiss. Sweet Tamasana, yeah. Stir gold is the oil cooking oil for a tasty meal to live a healthy, happy life. Stir gold, refined, fortified, blended pure vegetable cooking oil, second best to a mother's love. Nyikiriza nkwanjurira ishomero rurungi ry'omutindo Exodus College School Wakiso hihi na Wakiso Town Hoima Road ona erevo kandi bine center number Exodus College yina gandi mashomero gari hasi yago Mirembe Exodus Senior Secondary School na Exodus Kinder Care and Junior School abeje mifariso baragishanga hishomero ebyase curite ni guruguru ishomero riri ha musinje gwe kanisa na madina gandi baragacira buri nyikiriza ababurenje rwizoba babigurire office mu kibuga Mbarara aha Amazon Building Fro yo kubanza umwaruro gwa kabiri room nambi 12 gamba nabo mu office 0 cinana nemwe inshanju 15 0 ashatuneina cinana na munana cinana neibiri ukwandika beji kuri kugendo meisho.
New Vision aha myaka 80 bakuretera makoma butunu live mu concert bwanyuma y'imyaka 25 bakaririrwe aba makoma bagaruka ku cyaciro cy'amani ecyo kweshongora no kwisa urwa katanu ebiro mukaga byo kwa kashatu omwakogu aha Rukororo Independence Grounds Tera Star 252# okugura tickets ziyahashinje mitware 5 aha bwabona 15 aha bwa VIP 25 aha bwa VVIP wayende meza Tera not mushanju 58 chenda na mkaga 11 mkaga na mkaga tariho kuguruza ticket aha miryango utakaburaho makoma live mu concert bishagikire Pacific Events Lion Records. The Antode School of Nursing and Midwifery nibetabeje bwena abahereza sine ya kanane ya mukaga kwisha kwehanditsa habwa amashomo ga certificate na diploma ombunasi obuzarsa na lab technology omwejero kwenda umwanya oshemere kubushyikiro kubarana urujungu hamwe n'ebya science iwe rukwenda kushoma diploma oshemere kuboyine certificate of nursing na midwifery kandi omazire myaka 2 mu field buri mweje na hawo mugisha go kushoma gani mashomo ga teknolojia kumwongera mugisha go kuhakanara nyensia nka scanning na sonography lab technologies business na vocational skills na byo bitakwibiri basaries zichiruho mugiro bwira ishomero nirishangwa rya Ntonde haruguto rwa Kampala mbarra kandi kuma ibiri kukiraho tera no tumushanju 8 mukaga nshanju ni 3 nshanju ni 5 ashatu na 4 St. Julian High School Gayaza twinira umwana wawe ubwegese bwo mutindo okurwo musine yo kubanza okiko musine ya mukaga abwa arts na sciences abeji nibagobero mu laboratory yitu eri mu buri kimwe na library yo mutindo eri kushongera abana okika kurunje bigezo twine nemishomo yebye mikono abeji bari kwekwatiramo bakatungo kumanyira hamwe n'imyoga yo kwebisaho manya music dance and drama hamwe n'ebyemizano nitubitahesira okuretira okuguma bina magara marungi no kweyesiga ebyombeko byitu byombekirwe kurungi okurinda jabeji no kubaho mwanya gwo bugwaji gwo kushomera mu kurungi nkabaryo muka turiyo ntwandika beji okurugo musine yo kubanza okwiko musine ya mukaga tera esimu noti mushanju mukaga hatano ni 5 noti mwenda 13 ninga noti mushanju inamushanju noti 5 30 noti mushanju Best friend wa MTN yo ya dala gamati best friend MTN yo ya dala nyo tutandikide Kampala ne tugenda mu gwanga lyonna nga tugaba school fees wa mwaka mulamba twebaza omukama okuba nti nno atuwadde omukisa guno ate ne MTN okuba nti esasulidde omwana fees ez'omwaka omulamba ebe tutikudde omugugu era kuba sente zo ziba nyingi nnyo sasula school fees ng'okozesa momo onyiga star emu mukaga 5 star 80# ng'osasula school fees w'omwana wo essomero nga liwangula school van nawe bw'oba kwegamba nga embeera ekukuttemu ng'ofuna school fees loan weewaawo. Ready to be entertained? We've got you. GoTV's got more shows just for you. That's right. More movies? Yes. Jackpot. More kids shows? Of course. And more football than anywhere else. No doubt about it. Yes, we've got more. And we've got you. Pay for your current GoTV package and we'll upgrade you to the next highest package. Get more with GoTV. At home or on the go with GoTV Stream. GoTV. Love it. tugumiza mu namakuru abazire n'abashomesa ba St. Claus Comprehensive Secondary School eri kushangwa muri Bufunjo Kifuka Town Council mu district ya Chenjejo baryo mashemerwa bwa nyuma yo kusinjira ahiguru ebigeze bya senior ya kana Aitwa ashira yishomerere tushanjira beji abazire hamwe n'abashomesa bari mu kutera dance obwe bari hakusima mukama ahabwo businguzi. This success reflects our commitment to academic excellence, discipline, and teamwork between parents, teachers, and students. I don't know how I can express my happiness
but I want to thank everybody that has contributed towards the success that we have witnessed this afternoon. I want to thank all the stakeholders in this school, St. Claus Comprehensive Secondary School. Amashomo ga science nugo abana bashikire munonga kandi abeje basimira abashomesa babo ahabwo kubashomesa je. I thank the director, my teachers, even the Lord God. We are very excited. We have passed our exams. We thank our teachers, our dear director, head teacher, the teachers, our teachers did well. I thank the Almighty God who have made me pass through this. I'm extremely happy. I thank the director, the teachers. St. Claus SSC nubakwatira hona nabeja batari kwebasa. Tameje mbenye no candidate wa webina. Akozere kurungi munonga nisima ruhanga ahabwe ekibiro kore nakoraje kandi nyongera nsima director wase kuturetera obuherezo obu abo kwa abana bitu bari muri bashomaje abana barabira muno tuli hano tujaguza tusemerirwe insima kila moyo nitaka kusima director w'isomero linu Father Bernard habokutama amani no kuleta abegesa abasoboye kusomesa abana baitu bakaraba kurungi. St. Claus SSC obwahati bine myanya ahabwa beja barukuzo musiniya yo kubanza hamwe na siniya ya katano. Amakuru agagasha kwa Daniel Bingana. Webare Daniel Bingana omurishema aba Katete High School bashatagwize kandi aba obuhagizi bwabo babwegecerire okutaho mutima okwehayo kwabeje abazire hamwe n'abashomesa. Twahika hari Katete High School muri Kabwo Division omuri municipality ya Shema aito ashanga beje bariyo no bajaguza habwo obusinguzi. Kubasa kutwebembera kurebuka ngo abana bitu bakakora je bizamu bakabika bona bakizira mu result 1 tino kushemerwa ko mani munonga abana ntubasimire mico mirungi kandi abashomesa bakozera mu muhango umuzire wa kusinikaho umwana kimanyisa ngo yamutomi mikono y'abashomesa bitu barungi bamanyiro mugasho gwo kureberera umwana akahika kuruga mukurungi. Oyirehe byo mu kitabo umwana uri kushomera Katete High School naye go kuteka imigati y'abagore hamwe na nayo maduka okukanika ebyiruka okubazira hamwe na n'endijo myoga. Twine myoga mingi na munonga ombintu bya burijo aguruka cyankeje abana mbogezi bakurya hanu bazehingira abana umwana yaruga hanu yanabasa kweteraho mudara ateka mandazi abeho kugira ngo umwana yaruga nkaha yatafune chance yo kweyongerayo agire kiyabasa gukora kibase kumongerayo misho cyamani kitukusima tsima harura abo kutuyamba mazima kuri hatari hanga kurutari ya amakuru agagasha kwa Michael atwakire. Webare Michael atwakire Bumbire Secondary School omugombore ya Bumbire omurushenyi district niryo risingira gandi bwanyuma yabeje babo bona okwihayo A B C hamwe na D kandi twashanga bariyo no bashemererwa. Bumbire Secondary School mu district ya Bushenyi natu bariyo mashemererwa bwanyuma yabeje kushataguze buzo bya senior ya kana. Abana basoma skills na bakorera project max da project zibiyayo babine max no munonga akwani nde wa syndrome project yabaine B babine A na B zonka kimanyisa abashomesa bakabatandika kare babegesa so skilling abatu bashangiro mu mashemererwa barukushara umuziki. Bumbire hona neshomesa beje bye mukono kandi abari kushemerayo n'barugayo no bukugu butari umwe na umwe. Umwana yarga Bumbire Senior Secondary School na itandikiro murumo na ikozesa abo kuba skills zona zine hata naza kureba nk'abana bemba shumanga nkabe bine fine art projects bemba kora bagamba kora project munonga iyo karikira mu bintu bibere bishatu umwana nabayine kwego kosa mutwe akakoza
the heart and the hands. So icyo twarubumbire secondary school cyo twebembeza abeji basimira government abwo kubatera new curriculum ekiba kugira ngo kibahweriro kushikira higuru bayo batwegesa okuhinga batefuka okahinga dodo okahinga cabbage okahinga entonga okutombudeya okahinga ebihingwa byanyu mukaiza mukabishoroma tukora project waka kandi batuyamba mu bintu bya assessment okutwakubasa approaching ebuzo ekyo storetiro gukora kirononga omuganda makuru asataratweberwe headmaster wa Riyonza School mu Bushenyi ashabira abazire kurekeraho kurabya misho mu mashomero ga Universal Secondary Education ebigambo bye nibyije bwa nyuma ya Riyonza Secondary School okora kurunjombe buzo bya senior ya kana abeje bakozere kurungi batshoborire kibahwerire kwikebuzebi twetaga government ongera abashomesa imishara ababa kwedimu ntushaba government yongera okutereza ebitabo kandi kikuru munonga yombeke n'amaju g'abakozi aha mashomero kugira ngo babase kwirahiye then bakatendinga abana abo ishomero ryetu n'irya government kandi USE konka icyo abantu bakutekateka tukokiri abo kuba abana ntibashomesa kandi umwana yafayo munonga nahika kuko abitu bashikire n'uburiye ryishomero rya USE konka abana babasize kushika abeje bakozere kurungi batshoborire kibahwerire kwikebuzebi sima mkama ahabase kunyamba ngahika mbase kufuna ezitano na bizina no kushemerwa kwinji agabatanga bitu abukire bigezo kandi nimbenyumirizamu akuba batwiye ukweyikirizamu hane chenchu cyo kuyereka ngishomero bwitu bizagumiza mu ngendo nyisho gasha kwa Mike twakire na Abraham Muganzi mwebare abanyamakuru bitu kandi amakora agongo gatsiya muheru gwagacenshire agutwa twinirekereje Serena Nuwamanya Loice Gavah nabandi bitwakora nabo ntibendezo kurara kurunje eshaha zabishatu z'ikiro na You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. Porogaramu egi obuhabuzi bw'omuzire n'obwetaago Production.
jamu toka mzuniu nuko numawe shini tata mwene kwana kwa mwana wanje wawazara ryari iwe hachiri hata muzuko kuyijaha ubutakwenda kutega Msarani Road no hunam ngambe cyari kwenda mwichonyene naye nuza kugumana orya ngati ko kundorera no kunyira kunukuza kuya nani mawine cyapishana nani cyapika oto chibichenga hari mwashobe no hunama wichiruza ugire mico no nakushanga hari yetu nanye ndanichukura aza mwana kire ko kugira sente no chimanye ati nindga mndaba nanye sente wakushashura twakundisa nze tata cyangwa omuntu mware ngo harimo mizi boga roho nigagenda babe nuwe yakora kushunanyizwa bwawe hashuka yenzere ngo ubone mukazi mubisi haturiye nundi kubisi bebi wote kubasonde obireke wote kubasogendo mbiguze ebe byuriyo nokorati byine mugasho muzehe yarinkaye mukade nyowe kwiho mukasheshe muzehe itinka murebereho nsi olina omutwe guluma emimiro egiruma ebinywa amannyo oba omusujja waliwo Kirama Plus lw'amaanyi ku bulumi n'okuyamba ku mbuto eziruma asangibwa mu maduuka agatunda eddagala wonna mu ggwanga. Kirama Plus takkirizibwa baana abali wansi w'emyaka 12 obulumi bwe bweyongera genda olabe omusawo. hati mukyala wanje mwami nomanya abaana nibagaruka y'ishomero kandi ebintu bikiri kubi aha bwashota kutwara icweka cya fiza y'ishomero rya juniya rireza motoka tukazishashura bwanyuma mwami wanje aha bwakita kushashura ntukozesa momo niho tukutungira umugisha gwo kwangura school fees z'omwaka gwona n'ebindi konka nabwo nobasa kushaba loni ya fizi obwo n'amashomero agacejumbire mu ndige basa kwangura school van n'amazima singura school fees yo mwaka gwona n'ebindi bingi tunga bingi aha bwa momo na vani y'ishomero aha bwo kwejumbiramo nobasa no kushaba loni eya school fees echawe nyiga star emwe mukagitano star munana noti hash ninga koresa momo app. We're kicking your year off in all her glory with more because we got you. You get it? You know that. We got kicks, we got scores, we got action, we got roars. It's my specialty. We got drama, we got fun. We got more for everyone with an upgrade on us just for you. More channels, more shows, more reasons to stay. We got you. DSTV, we got you all the way. Cooking all that makes food sweet. Tastes so good like mama's keys. Sweet Thomasana, yeah. Stir gold is the oil cooking oil for a tasty meal to live a healthy, happy life. Stir gold, refined, fortified, blended pure vegetable cooking oil, second best to a mother's love. Looking sharp has never been this easy. Welcome to Bright Suits. Be your own label. Located at La Grand Mall, High Street, Barara, Level 2, Shop number 5. Right in the same building with Equity Bank. At Bright Suits, we customize premium office wear for both men and women. Plus, wedding suits, graduation suits, Kawunda suits, and more. Whether you're dressing for business or your big day, we've got the perfect fit for you. Call us today on 0751 075 108 or 0777 081 196. Follow us on Instagram and TikTok at Bright Suits and check out Taylor at Omuwazizi on X, formerly Twitter. Bright Suits, be your own label. Senti Peter
omuzire obuhanguzi n'obutunga washomeseza omwana St Peter's SS Bombo Kalule eryebembera gandi kubangura beji okutunga obuhango bw'omutano aha ruringo rwa senior kandi barukuhangahangaho omurembo guri mu science hamwe na teknologiya. St Peter's SS Bombo Kalule eyina omwanya gwehererire kandi gutebekanisiibwe kwera omweji kukiriza ebigendererwa byo kushoma classes n'impango oburaro bw'omurembe abeji nibarebererwa kurungi nitwebembeza n'okukuza talanta z'abeji omu music dance and drama n'ebyemizano twine O na A level handi kisomo ekyeriizooba omwojo ningasho mwishiki akuguce omu kushoma kw'omurembe kuriho hati tushanje mayiro 23 guto rwa bombo aha main road pera noti mushanje 53 nkaga nina 28 ashatu n'ibiri. Tibire kuno nyenka toka murebere kuyani busheshe ndiyo mwegurire byo kurya ni mango aryo mu rutoke nakoraniwe nyotinka murebere umazima mukade konka shimuzika yaza kuhimbagira kayaza kugira umuhimbagiro nore ngo yaza ko muyayi hati yabo muhiri gwenyine muzika yaza kubenza ingerezi muzika yaza Aywa bari hatanye cyo kutesha. Ishimcharo beraho. Ndi hano. Musire muke. Sibire. Nije nkwekorerere ebyo kurya ngutori hwaha. Nagera nobwo ashikurugo mukasheshe. Go mukasheshe na hati. Otabire ruho. Naruha bwenu. Waruha. Naruha. Waruha shu waruhisimbe. Ebeza. Waruha. Hashu waruhibwe. Mbwenu. Yechirumpude nagira ikiteka teko. Ngenda nangwana ndiyo kwisha kuno mu rutoki kanka kumpika nchuza timing gente ninduka ko riho mbuseto ruguru ahaduka niyo sibire najya kanza kurumba maraya jya kunjikene na mutabani wawe besisera mugambire kanana katano mugambire nti arugwa hari mutabani wanje 1 umusheja oyi n'umwana umusheja shwirwe kushanga maraya nemuburabuza kushisha kwikana kuburwo akasente ko kura umwana mati kajantireka murumbi naka namushomera otagarukara mutabani wanje icyo nico riyo nongambira ngo waruha konka shimushije ubwo ngobwa we nibukorage maraya shi wogira kujirumba munekwana mutabani wawe rose no gishanga konka nikirebekaniwe nozayo ejo cyakuremesa kwijo mu rutoki ukoze so mukozi ngo sibo wa marayo mu center iwe sebo ecyayereka ngo ofuhire mutabani wawe niwe no mubyama Kora bari mukibanyo mu nyanjuri ko kaira ari
iwe sebo harwe ikintu kureba iteka burekereranye ubwambere reka kuntabura ubwongo maraya nofaki nawe tataka yabirayi n'abakazi batanu kikatuma tutakura abakazi beti baragombekere iwe mutabani wongo atiraho mu kazi wa kabiri kwara bari maraya nofaki na maraya iwe sebo teka yawe eshobe ati mutabani we byarukora no bihagera hati sebo no bihagera natandika kwetegereza we nitegereza ki nubya mahari yogo maraya wori gwamabone maraya hati Nuwamanya tabara no kutegera byo kuri ndacara byo kudeka yibo mu naga ma tokibiri maraya cyaba ngo nasharika bwera ngo maraya batibura mu maraya ngo maraya ma tokubirwa yabanyu kananya naje ngiye kwira byo kurya ngo ni metero mushinga yabo jeri ni heza tokubirwa tokubirwa maraya kugaburire akukana kuyiciro munti ariye mama ishazire ndongo machi chisho kirebire kibondo manyi mukire nagira mukajimara kukadinze nachi kubakuba kibuntu hari aho kumanya cyampa bire mukijazinga yibana hati yobo kure mude cyubuntu nagira munti jazi haba jazi yo otanye zanzi abari yazi nkubira cyubuntu hari yagamba hoci yazi hari yagamba ari kweshimba mu wago wenka na rugo hati ne cyara no yabura kwa God baby niyo bitwara biya kabwaho kata kureba niba mugezi wa nondo wacu niba watwenda niba tuwanshobera ikigani kanu yikanga watwenda abushinya kure kuruka anaona ni ndembe iya kabongo njana jangu ndaka maura abishimurire ninyenda kumanya muri mwe kabashone no no yenda wachi yebo ninyenda kuganira nawe ngo anyway reka ndeke kuzahari ninyenda kumanya mukibanye no muri mwe urugero wiciriza kundi mukabaro ekiri kumanyisa niwe ninyovu kose konka shitata gore karungira hangata kuhereza umushija akakwamaka niwe ukabona kuguma yetsimbira aha iwe shwaye mwabonye ne tubashija ati ureke kugira ubwo mwishyo bundi utakateka ngo nija kurwana habo kuba nimba sasira nango kumwe bambene babagura batabagambire ngo bina bakazi no basa kuba botari kukimanya ngo besisira ino mukazi haza besisira ayino mukazi kandi mukazi we ninye mbwenu mukazi nani ngushaba ebindi byono bire ori nago tari kukimanya ngo ayino mukazi hata nakumanyisa ngo ninye mukazi we Receraho amanyama yetware borekiri no hakugizire nguti nkukimanya ngo ayino mukazi mbwenu wano kimanya koko yabonde bangundi umwana
mbano karereka nganire ko niwe kake nane nkushaba besisira wakimanyire ngo ayineka tarukureberera abana esente ziyakubire narebere sekaye zona nizwero wawe uriyo mukazi niwe mugenzi wanjye nangwa ninyetenga namunonga ngo ijo tungeka hati kake ninkushaba wakimanyire kandi ndiyo ninkushaba yesasire besisira kimbaso kubasa kureberere kaye abo kuba tarukureberere kaye nyabo omwana arwire takwenda kumurwaza nyabo tarukwenda kurwaza omwana we nyabo omwana kwarwire niwe rwire bareke omwana no wanje mugambe rinda oyina makatwe orandebereho nibone cyemerero cyanje ninjo mwawe ngakujya nti ndigira mushija mushomere oyina ho arandebere bareke ari wanje ngo uriyo mukazi wa besisira wakashi akana areba nkahuzuma besisira akana areba nkayi ni wari mukazi koko hano reba ngo uriyo mukazi mugambere cyakutambuza cyakwiha cyakureta omumaka ganje niwe actually nani ntekateka ngo ringo mukozi ringa house girl namazu banzo reba ekino kikomparinga ne cyawe no kikomparinga niwe ndebe cyemerero cyanje no kunjwira no comparinga naniwe actually nyo nani njangu ngo ni kamedi ayine cyabaho ndeko mushija besisira wano hura bikutamire mureke it's okay mureke iroko tai tinya nakuzira ningusasa ngo ningusa iroko tai ningo chukureta hano ija kungamba besisira ukareba ni murondashi Basibona banyaboka tugamba mukazi nabona omukazi hatari lekate kubaho omukazi bagenzi niwe mushana kweka omukazi niwe mushana kweka mshana kweka niwajirenda niwaza niwahinga niwadinga niwarwara niwarwaza omukazi yabatariho nekate kubaho niwajirenda niwaza niwahinga niwadinga niwarwara niwarwaza omukazi yabatariho nekate kubaho Best friend waffe emuteni eyo yaddala gamba nti best friend emuteni eyo yaddala nnyo tutandikidde Kampala naye tugendagenda mu ggwanga lyonna nga tugaba school fees wa mwaka mulamba twebaza omukama okuba nti nno atuwadde omukisa guno ate ne MTN okuba nti esasulidde omwana fees ez'omwaka omulamba ebe tutikudde omugugu era kuba sente ezo ziba nyingi nnyo sasula school fees ng'okozesa momo onyiga star emu mukaaga 5 star 80 hash ng'osasula school fees w'omwana wo essomero nga liwangula school van
nawe bw'oba kwegamba nga embeera ekukuttemu ng'ofuna school fees loan weewaawo